Thikoni ni thirukana ka miaka 3 ni keriga kurutwo kioro thutha wa kunyamario na kurengwo ciiga imwe cia mwiri. Kurumirira giko kiu, aikari a mukuru kwa Njenga ni mekite mururungano wa thayo makienda maobitha borithi mwena ucio meherio kuonona thutha wa gukinya riboti ciiko iria irahanika mwena uyu gutire ikinya moyaga. Riu ni maroria thirikari mataithie tondu ni maingiritwo ni guoya ni ciiko iria ikoretwo igikwo mwena uyu wa ciana nini kunyamario. Aripishwa. Ukikuja kukrem kuna mwizi ama kuna nini, hakuna mtu wa kujaribu kwenda kumshika. So tungependa wale wamekaa hapa miaka 5 miaka 6 waende tuletewa wengine, ndio tuone mabadiliko ama namna gani. Inspector General I make sure kwamba those who have overstayed here wametolewa, na pia wanapo kisa kinachofanyika uchunguzi ufanywe, sio kwamba uchunguzi utafanywa na hakuna majibu tunapata. Oho ni maigite atetia mwena ucio ni magondereire wira-ini wao kuonona thutha wa gukinyirio ndumiriri ati ugitiri mwena ucio ni uhagukite gutire ikinya moyaga ria kugacirithia ugitiri na thayo. Nchi yetu ya Kenya tuko na kiongozi mzuri sana ambaye ni president na deputy, lakini wale wako chini wanamuaibisha. Angalia watoto wananajisiwa, watoto miaka 3. Tuangaliliwe maneno kwa sababu itakuwa ni mambo baya. Ama ni namna gani? Oho ni maroria thirikari ikorwo igitungata ikari icagi iria iri matauni-ini ta andu aria angi kuona atetia mwena ucio ni mamatiganiirie kaimana. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Wanjiku wa Kimani.